आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau North Frontier Railway na English ngani kuntaruk phawbada Kohima ga Imphal ga samnagadaba railambi paikatlagani hairi Secretary Force na Raija asta Santiam su ingtapa purakna bagidamak singnaba mafam kyada thihumbagi thabak leptana chathari Bharat ki ahanba ain mantri amasung Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar na lekhidebagi humpunipan chuba kumon thoromda leibak asina lusingba si mafamda ikai khumnaba utli amasung sangsad ki ningthami phang ngasi humni sanba nimita Rajya Sabhada Selthum Mantri Nirmala Sitaraman na supplementary demands for grants puthokani Nagaland da mathang chai phawda railway gi lambi sing hena phagal halagani haina North East Frontier Railway gi General Manager Chetan Kumar Srivastava na hairi manwafa masi Mukhyamantri Nephew yoga unabada phongdokhibani Shri Srivastava na hai Dhansri Jubji Anoba Railway Line Project mathang chai September phawda loisilagani amadi Nagaland sarkar na haijarakpadagi Molbom da godown amasu sengbat lagani North Frontier Railway English ngani kuntaru phawbuda Kohima ka Imphal ga samnagadaba rail lambi paikatnaba thaurang taure masigidamak mari leinaba authority na traffic survey haukre haina Shri Srivastava na hairi makata na athubada final location khanaba survey tauragani Security Force na Raija asta Santiam ingtapa purakna bagidamak chingraba mafam singda thihumbi thabak leptana chathari Assam Rifles na Border Security Force Indian Reserve Battalion amasung Churachampur Police ki apun bakangbu amaga punna ngarang Churachampur jila gi di hauningjai khula thihumbagi thabak chathabada yamlaba khusu khlasing phagat pangamle hairi Assam Rifles ki PRO na thokpat cherola man hai mafam aduda thihumbagi thabak chathabada local made single barrel nongmai ahum local made pistol ama 9mm gi maru ani Country made long range heavy mortar ani tear gas gun ama tear smoke cell ani amadi cell oina khara phangle haidi phagalaba polum sing makhata na thijina Churachampur police station da kusin nakhre Anal Naga Tangpi Antag Executive Council gilising ni kulum doi lising ni kunipan phawbi oina thaupuga da sing wasak lobgi tharoma mangarang Chandel jila gi panchayat community hall da pangthokre Election Commission amusu antana sinduna pangthokiba thoromaduda Election Commission returning officer PS jail ngamna nawna khalaba sing adu wasek lawki tongan ba raija singda mahitam liba Manipuri lanjan rakpa imungi mahiroi singna makhogi security mahima sing lephamna singmagi matangda kudongsa da mayok narabadi mari laina ba raija sing adugi State Legal Service Authority singda paupina ba Manipur gi home bibang khanghalle Nipunito suba archive sayol palan amde record exhibition ngasi nungthil Imphal gi kaisampata leba Manipur State Archives Complex da pangthok lagani tharomduda MLA Thangjam Arun Kumar RN Culture Commissioner M Joyne Singh ba ser yagani Mizoram da laglib ira nimita Zoram People's Movement gi lusing ba Laldu Homa Rajya dugi Mukhyamantri na wasek lawragani wasek lawbugi thorom Rajbhavan da pangthok kani Mizoram gi Chief Electoral Officer Madhu Biasna Mikal da mai paklaba mi humpugi maming Rajapal Dr. Haribabu da Kushina Kre. Taski tayo da bothada nakiba sit nipu leiba Raja Vidhan Sabha Mikal da Zoram People's Movement sit kuntaret phangduna sauna mai pakkibani. Marag asta Mukhyamantri Zoram thanga handaki Mikal asta market dol Mizo National Front chauna maitiba nangkiba deki dol represent phamdagi design tawkre. Magi pham thadokki serol dol rasige senior vice president Pisin Kre Mikal asta Mizo National Front sitara kak phangkibani. Telangana Pradesh Congress के President A. Revan Reddy Borai जद के मुख्यमंत्री ने हयंग वासक लौरगनी वासक लौबगी थौरमदु हयंग अयुक LB स्टेडियम दा पांगथोकनी थौरमसी की मांगोइने ना चीफ सेक्रेटरी ना सरकार के सीनियर ऑफिशियल सिंह अमदी पुलिस के मिफम पांगथोकतोना सेसु थौरना खनबगी मतंगदा कुमना खनखरे वासक लौबगी थौरमसी असो एंगाम यावदना माइ पाना पांगथोकनबगी दमक ट्रैफिक अमदे सिक्योरिटी यावना फायर सर्विस की मियोइसिंग सुमा पुंगफाने सेम साखरे Marag asta Mukhyamantri ne wasak laro kadaba Revan Reddy New Delhi da leiri LB Stadium da pangtho kadaba wasak lobagi thorom da sar yana bagi damak All India Congress Committee ki President Malik Arjun Kharge Congress Losing B Sonia Gandhi Rahul Gandhi amusu Priyanka Gandhi yauna na ba mahak masamungna batan tawni hairi
अमरोमदा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अमसुंग राजस्थान सरकार सेमना थबक कनखलकली ममंग थागी तरातरेदा बोट थादनखिबा सीट चनी कुंथ्रा लेबा मध्य प्रदेश ता बीजेपी ना ख्वाइदिगी यामना सीट चाम हुमफुमदैदा माई पाखिबनी अदुगा कांग्रेस ना सीट हुमफुमदैदा माई पाखी अतैना अमा फंखिबनी ममंग थागी तरेत अमसुंग तरातरेता तांकक अनि थोना बोट थादनखिबा सीट मरफुद्रा लेबा छत्तीसगढ़ दा बीजेपी ना सीट यांखै मरी कांग्रेस ना कुंथ्रा मंगा दुना अतैना अमा फंखिबनी राजस्थान ममंग थागी कुनमंगा दा सीट चाम फुद्रा मापन बोट थादनखिबदा बीजेपी ना सीट चाम गत्रा मंगा दुगा कांग्रेस ना सीट हुमफुमापन खक फंगबंगम खिबनी इन्फॉर्मेशन अमसु ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर ना हाइरी हंदक पांगथोकिबे मिखलसिंगदा कांग्रेस दल ना माइथिरबा मतुंगदा अतोपदा मराल सिबा हौरे मफम सिंग असि न्यू दिल्ली दा लेबा माकी युमदा पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा मंत्री ना फोंगदोखिबनी महाकना कांग्रेस अमदी महाक सिगसुं हिंदरिबा दल सिंगना जात कांगलु खाइबे वारी कया लाना संदोकली तेलंगाना दा मुख्यमंत्री ओना वासक लरुगदबा रेवन रेड्डी ना असिगुंबा कांगलु मसेल नुसिनादनाबा अमदी खाइबुं तानेबा वफम कया फोंगदोकपा थेंगनरी ताबिरिबा पावासी आकाश बानी इम्फाल दगिनी भारत के अहानबा आइन मंत्री अमसुंग भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लेखिदेबगी 45 सुबा कुमोन थरोम दंगा सिलेबाक असिना लुसिंगबा असिंग मफमदा इकाई खुमनबा उतली नुमित असके मई लेनना संसता थरोम कया पांगथोकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अमदी केंद्र की मंत्री सिंह अमदी सनहरबे मियोय क्याना सरुक यादुना इकाई खुमनबा उतखी संसद के निंगथा मिफम ngasi humni janba numita Rajya Sabha da Trinamool Congress ki MP Derek O'Brien na hauzik leibak asigi oiriba sel thungi phibam gi matana pukhalwa wafam khanagani sel thu mantri Nirmala Sitharaman Rajya Sabha da supplementary demands for grants ngasi puthokani Lok Sabha da na Jammu and Kashmir bills for reservation amadi reorganization gi matang da khanagani PM Kisan scheme gamai lainana laumi singda khudongchaba sing hakthingna phangana sarkarna face recognition and Aadhaar identification ki thabak EKYC khuthangda tawragani Lok Sabha dangang kendra ki lawu singo Rajya Mantri Shobha Karnalajian hai laumi na tabasing aran base sang paiduna scheme basi khudongchaba lauramba thengnabadagi khongthanga se lokhat lakpani Mantri na hai tarahom doi suba PM Kisan Fund kaithok hawraba matungda EKYC asi hawdorakpani EKYC हारिबे एप्लीकेशन असि मोबाइल सिजिनदुना यामना लाइन लौमिसिंगना मखोगी खुदोंचबा कयाद लौबा यागनी हौजि फावगी एने PM किसान स्कीमनि मखादा लौमी कोटी 13 हेनबदा लुपा कोटी लाख अनि मखा हेनबगे सेनफम फंगनख्रे स्कीम असि इंग्लिश नि 15 गी फेब्रुवारी दा हौदोखिबनी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा स्कीम की मखादा लेबा स्कीम योय कोटी 13 लाख 53 बेनिफिशियरी सिंग दा कानबा फंगनख्रे नुमित खुदिंग की बेनिफिशियरी सिंग मसिंग सो ममांग सही के यंगनबद हेनगलकली लोकसभा दा ईदुन पीबा पाखुम अमदा केंद्र रूरल डेवलपमेंट मंत्री गिरिराज सिंह ना हाई सही एसके नवंबर था फावबदा मियोय कोटी 2.9 लाख हम पोस्ट की मस की मखादा कानबा फंगली साइक्लोन मिगजोम आंध्र प्रदेश तेलंगाना अमसुंग तमिलनाडु दा अकन मनोंग सुरे NDRF ना स्टेट एजेंसी सिंग खुसमनदुना साइक्लोन असिना अमंगाता थोलबा फमसिंगदगी मी कनबा मदे तेंगबांग पीबगी थबक सथरी नुपागी वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप लिसिंग कोलुम देंगसी दगे बेंगलुरु गी कोरामंगला इंडोर स्टेडियम दा होरगनी नुमित मंगानी सथगदबा टूर्नामेंट असिदा टीम तरुंगना सरुक यागनी असिगुंबा टूर्नामेंट मा भारत पांगथोकपा हाइबसी हंदकी असिना इहान हानबनी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने इंग्लिश नि कुंतरो फावबदा कोहिमा गा इम्फाल गा समनगदबा रेल लंबी पैकेट लगनी हाइरी सिक्योरिटी फोर्स ना राइज अस्ता शांति अमसु इंगतबा पुरकनबगिदमक सिंगदबा मफम क्यारा थी हुंबगी थबक लेपतना चथरी भारत के अहानबा आइन मंत्री अमसु भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लेखिदेबगी 45 सुबा कुमोन थरोमदा लेबाक असिना लुसिंगबासिंग मफमदा इकाई खुमनबा उतली अमसुंग संसद के निंगथा मिफम ngasi humni sanba nimita Rajya Sabha da sel thu mantri Nirmala Sitharaman na supplementary demands for grant puthokani pauloi jare